bakinnyi 10 bafite amahirwe yo kuzegukana Ballon d'Or 2026. Ngiye tugiye kubana nitwa Fitinema Yves. Twihuse cyane reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi w'Ubwongereza Jude Victor Williams Bellingham, akaba yaratsindiye ibitego 7 Ubwongereza ndetse akaba yaragize Ubwongereza ku mwanya wa 3 mu gikombe cy'isi cya 2026. Yatsinze ibitego 15 ndetse yatanze imipira ivamo ibitego 6. Ku mwanya wa 9 turasanga Ivica Kvaratskhelia, uyu ni umukinnyi ukomeye cyane wafashije Paris Saint-Germain kwegukana Champions League ya kabiri ubwo yitangira imipira 10 ivamo ibitego ndetse agatsinda ibitego 23. Uyu mukinnyi arakomeye cyane kuko yafashije n'ubundi ikipe ya Paris Saint-Germain kwegukana ibindi bikombe byinshi byo mu Bufaransa, rwose akaba yinjiye mu bakinnyi 10 bahatanira Ballon d'Or 2026. Ku mwanya wa 8 turasanga Erling Haaland, uyu ni umukinnyi ukomeye cyane watsindiye igihugu cya Norway cyangwa se cya Norvège ibitego 7 mu gikombe cy'isi cya mbere yayikiniraga. Uyu mukinnyi rwose yatsinze ibitego 58 muri sezo yose ndetse atanga imipira yabiturutsemo 12. Ku mwanya wa 7 turasanga uwita Michael Olise, uyu ni umukinnyi rwose wakwihagarika ka Pele mu 2026 ubwo yatangaga imipira iturukamo ibitego cyangwa se ibyo benshi bita assist 7, agahegeka Pele wari waragashyizeho igihe yatangaga assist 6 mu gikombe cy'isi. Uyu mukinnyi rwose niwe mukinnyi usigaye utanga ama assist menshi, ibaze naho umukinnyi watanze assist 41. Uyu mukinnyi yatsinze ibitego 26 ndetse afasha ikipe ya Bayern Munich kwegukana Bundesliga champion hariya mu Budage. Ku mwanya wa 3 turasanga Rodri, uyu ni umukapiteni w'ikipe ya Espagne n'ubundi ikipe ikomeye ya mbere ku isi yegukanye igikombe cy'isi. Uyu mukinnyi rwose yagaragaje uburyo budasanzwe bw'aba midfielders rwose igihe yifashaga kwegukana kino gikombe ndetse igikombe cy'isi kirangiye ahabwa igikombe cy'umukinnyi witwaye neza cyangwa se umukinnyi mwiza ku isi mu gikombe cy'isi. Ku mwanya wa 5 turasanga Vinicius Jose Junior, uyu ni umukinnyi w'igihugu cya Brazil rwose ugiye kuzajya yambara nimero 10 kuko kizigenza wayo Neymar yari tayarinze muri iki gihugu. Uyu mukinnyi rwose yatsinze ibitego 4 nubwo yavuye muri ugikubita ariko yitwaye neza, yaragerageje kuko uyu mukinnyi n'ubundi yatsinze ibitego 16 muri sezo yose ndetse benshi bavuga ko n'ubundi agomba kuguma mu bantu 10 bahatanira Ballon d'Or 2026. Kandi turasanga umufaransa Ousmane Dembele, rwose uyu nguyu rwose akaba yaratwaye Ballon d'Or 2025. Uyu mukinnyi rwose yitwaye neza, yatwaye UEFA Champions League ya kabiri ya PSG, rwose yarayifashije cyane kuko yatsinze ibitego 25 muri total ndetse atanga imipira yabiturutsemo 14. Ku mwanya wa 3 turasanga Lamine Yamal, uyu ni umukinnyi rwose ukomeye cyane mu gihugu cya hariya muri Espagne, rwose n'ubundi nubwo yatsinze igitego kimwe mu gikombe cy'isi ntanatange n'umupira n'umwe yaturutsemo igitego. Umukinnyi rwose yagerageje kwitwara neza ku buryo bugaragara kuko yatwaye za La Liga ndetse n'ibindi bikombe byinshi bya hariya muri shampiyona rwose hariya muri Espagne. Uyu mukinnyi yatsinze ibitego 26 ndetse atanga assist 21. Ku mwanya wa 2 turasanga umukinnyi bita Kylian Mbappe, uyu ni umukinnyi rwose ukomeye cyane wakuyeho agahigo k'umukinnyi wari waratsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi kuva cyarimwa. Uwo ngo bamwitaga Klose w'Umudage wari waratsinze ibitego 16. Gusa Kylian Mbappe uyu mwaka wa 2026 wamusize amaze gukoraho ako gahigo. Ubu ngubu rwose akaba ari ku mwanya wa mbere mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi kuko afite ibitego 22, akaba akurikirwa n'abari Lionel Messi ufite 21. Uyu mukinnyi rwose Kylian Mbappe yitwaye neza kuko afite Golden Boot 3 abitse kuko yatwaye Golden Boot cyangwa se inkweto ya zahabu ihabwa umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu irushanwa yahawe mu gikombe cy'isi, muri Champions League ndetse no muri La Liga. Ese urakeka neza turi busange ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bari guhatanira Ballon d'Or 2026? Kanda follow mu masegonda make urahita umubona kuri screen yawe.
Ku mwanya wa mbere turasanga Harry Edward Kane. Ni umukinnyi rwose watsinze ibitego 73 muri total, agatanga imipira yabiturutsemo 8. Uyu mukinnyi yahesheje Ubwongereza umwanya wa gatatu mu gikombe cy'isi ndetse atwara za Bundesliga zose. Rwose yitwaye neza uyu mukinnyi, nubwo benshi kera bavugaga ko atera umwaku, wenda ubu ngubu yatsinda Ballon d'Or. Ese wowe urakeka rinde uzegukana Ballon d'Or 2026? Imiriro myinshi muri comment muvuga umuntu mukeka ko azatwara iyi Ballon d'Or ya 2026. Ndabakunda cyane.